Okay, so let's continue with our story. Ovo je bolnica. This is a hospital. Bolnica. Deca idu u bolnicu. The kids are going to the hospital. Njihova bolnica je mala. Their hospital is small. Oni su u bolnici. They are in the hospital. Gde su? Where are they? Gde idu? Where are they going to? So if we ask a question, gde idu deca? You will say, deca idu u bolnicu. Gde su sada? Where are they now? Oni su u bolnici. So you try to repeat. Idu u bolnicu, oni su u bolnici. Deca idu u bolnicu, oni su u bolnici. Oni su u bolnici. Bravo, idemo dalje. Ovo je biblioteka. Biblioteka. This is a library. Deca idu u biblioteku. The kids are going to the library. Naša biblioteka je super. Our library is great. Super. Mi smo u biblioteci. We are at the library. Gde smo? Where are we? Gde idemo? Where are we going to? Deca idu u biblioteku. Deca su u biblioteci. U biblioteku, u biblioteci. Idemo dalje.